Nangathola ithuba lokuthumela i-voice note emntwini omutsha ka-1976 engingakutsho ukuthi siyathokoza ukuthi nisitshengise bona umuntu omutsha unawo amandla ukulenza ichuguluko begodu umuntu omutsha uyayilwela into ayifunako begodu ayijamele kwangathi nathi singalivikela iqiniso ngaso sonke isikhathi begodu singavumi omunye wethu nakathathelwa isithunzi sakhe sibe nesibindi entweni esiyifunako begodu ukhambe uyoyilwela. Siyathokoza begodu we will carry your struggle forward. Ngingunelza B, umvezi wesivukile 6 to 9 ngomvulo bekubengele hlanu kukhanya ba. Ziyakhala Mosun City ifikile ubumnandi bomvumo umjito nobuhle beSun City. Thenga itikiti lakho njenganje. Amatikiti athengiswa iTicket Pro neSpa athoma ku350 uya ku1750 we VIP. #Ziyakhala Mosun City.